Right, bakithi silapha ukuthi awuse-Bradford bakithi, hayi ziyakhala sisemhlawumbe lamakhiwa ngithenge izozibonela amakhiwa onkahlala khona bathengisa amakhaya ahlala khona amakhiwa konke khona amakhiwa lemota zoezethutha ezamakhiwa uyafika sesidini yokuhlala sibone uyogela kuphela laphana ospa uyogela uspa kuphela uyiphele plami uyadala so ngifakile something lapho ukuthi amakhiwa siyacela eplami abuye njalo ntwana bezobona amakhiwa so bathi basalungisa indaba yokuthi kona bemphendule ukuthi amakhiwa abuya nini eplami so bakithi get ready for amakhiwa abuye eplami danko